too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and Too Much Multimedia College. If we say a band equipment apapa, at a chair for a quadruple award this year. Any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then location a coffee bad junction. A number ne was you, no one casa free. No be another one, I'm moving casa me from one casa free. About you. So more every video you so now we share na watching more come back kwa will be a can one ensem takra de wo ba ni din Josephine Penny Mentor say nanu ya wada wo fifie so wo call health work and up 5 a.m. one sign the chia ma koye kidnapping issue for ye didue mu bedu na watching mu Tuesday wo tibi be fie so buy no yefun na na bo na ni manka isu se ka 9 months pregnancy no o buy na se yefun no enuo wo no nso a wontimi nkasa na nso wo kire mu na se wawo ya wada na ama te se me ba no wo mu a wo mu eche no wo metimi ati akwa no efini nsem ama ma pemfo koto wo mu wo be se level wo mu so yeku no wo mu nia ewo nim na ne nsem no mu abusuafo every Tuesday a wo ba ye te say ye de no kopie mu ewo ayarisapia ye checks won ho kakra ni tester who draw be confirm dia na koso na pa musa no kwasem wetimi awo na pom dimpo se na tifate wo maye test wetimi hu no every bring na doctor to phone some wo mo eka ene na busuafo asem wo mo so eka na kwa nsem yenu ese ye hu dia ginedi ene du otwa atro ewo nsem ni mu na doctor for nsem no na police for agi atuma wo mo de ehu statement no ada to do ye de ewon sem so mo se oba no ne wonyem ye na won wo ye so te se ohonu kakra no nam so ma takade honum na bi mu bubodua se ade na wo ba wa nyem abrese ruhe so na wo nam 9 months mu won nante kra wontimi nante obrepa won yin sem no watimi afa bremu se na doctor for person nya kataso mu aso nti wo mo ka se wonyem tie ho mu bodua anya dua boketwa na ne nia mu no ye sa tete bia mu no se Minister, Western Regional Minister, say one no betu dwa doctor's report na say oba na wonyem na pretense bi na ekoso no. What dey betu dwa biem say oba no ebra na ompo no na ya kidnapping no ni phone na gram. Say wotimi nya call. Wotimi ye call. Wo ye call friend mama no ni mama ka say wie do say dum phone no. Na wasa so no no na kasa na odum phone. Na so edim so obi kidnap wa. Wo phone die unya kwenye nkra ne sanfre anytime awope anse biem num no time awope bia na biem nso no na tese ransom moje wo ho nia tese be bia e boni sha se fie 500 cedis about 1000 na ko wie 3000 ma minister tin ko to kom sika di chi aye nia no amansem no akwati se de forgery bi aba be bia tese ensem apiepie fi ba Josephine Penny Mentor supposedly ye kidnapping our baby no nsem na man nsem ne mu ayenya ma tese eye bua bo no ene ne busuafo eso ntene eno ene ye bekomu ne ye biabiemu ne ya hwe all the odds e won nsem nse aso ya trofita bi na obayi echa no de kata bi so ana se no kwasem sa police for ene wo mo pe kwani so you matwe fi se kidnappers bi wo hosa wo mo echichi apemfo ekunko ma tese Josephine yi a victim of one of them wo mo yoma ne fi no mo se mo enane ensem ne internet de o ha dia na ye krado to krafo bibia ebra na won so fa won sem bisa eno ma dwen chefa ye live chat no mo express na komo yebetimi edi ewo kwan a kama so na eneyi ma badwani enam ni babra nkomo no emu ene Prophet Bernard Esem komo ya hyase nia one ya antu woni mu pa
eti pa me na yema no akwaba shronko odi fo mo akwaba Yusu na bibi aboko nyame adom ye ho odin pa eni edi radiaso nyame ayedu na oba Josephine Penny ne nsem chat ye ninke ye mudodo na ya ko gina ne chikra ye ka se yin nsem mo ya enti oba anyim na aka ne kakra bi na kakra bi no obawo no obi ache no ya je ne be fini nsem se wo ya atanto mu ntimi nkuna emu ye se nka police fo mpe kwan bi nche ni papa ne fo no so etimi aba won mu de won kire om bebi owo na se enti ko kire om nyana emma ne ni adwuma na aba ne se ntem no de bia da foforo piepie mu ni dani akọ ba ne se wo bayi mum na kwan bi so no wo twa atro ama akowie ni se udwe ho se ne bia ntem ne keka akodru no udwe ho se mama ndi kanchi aboti fo chirichiri de benche no mo je so saa de wodi tase no benyansafo pacho ati ase ni ti o bible say edimpa oyi eyesi ahonya no kre edimpa oyi eyesi ahonya na bible san ka say onipa ne tirim ene na komam emudo onipa nye enye ize nipa de ni ti e bo frank e be hunye bo entina na enipa nye na udi nipa daily anu ada ho so bibiri because with human anything is possible okay bibia betimesi bibia betima happen na ade ba kwa yen kan hu ni say of all of these things you know ade now you gain from it say ekowi ade no be sir all of this ade mpa na obe geni ananse ade na wo pa film ade mfasodie na obenya will you frame up say obi eyi akwala fi wayase wori ana onu kuna sisa mu se aho kire ni amane bi aba musunti ana wati ase mitio ana se bibia abuba banti yen kata yen nya ade bia ye beti benya sympathy bi from amanfo bi ama yenye ska meme dia bi wo se dia wo ye bia na da wani mu twen oh abrabo bia wo boni esu bia wo ne ban bia wo bia no me I strongly believe say that when you train say ebia wo mo dia ye obi e na anya ne ya e no mawura mu a dia ba on the public figure say ye the two adom ni nyina nim ne epu ye di nsam ni semu dia en ye yenso betimi aye fame na say ye betimi anya popularity e wo Ghana na obi e mu say me nso me ne me ye sha o da bi nana me dia me hu ni say be ma no ne nsa wo mu a onye very careful. And I won't say no, a man they can do anything for money. Maba. Now when they do anything for money, then if I say you kidnap me, who beg? Oh, Nana, see a kidnapper. You ever send this camera kidnapper? Maybe I have first in your point, you told your man, I'm your family, and what you say. Which any part, dear, anything is possible. And you can do anything now. And some white dream baby on Sasa, why you be now. And you market be what you say. Do not meet you or not meet to see, and I said, when to say, you know, bet some say, sir. But what you say, maybe no, I don't think, sir. There is something a little bit truth in what they are saying. One more day, bushing for dear, and I see, maybe they are main fan of bushing for day because if you are bend the tree, what you say, or painting the other me, Bearman don't know you're net. And I also get out for food. Na akwamukafo babechin eyi hwo de oba no so betu dwai apemfo ya slota o mana ye kumom e wo wanim enye bosirim kan de o ati say yes you say emu odu ati ase emu odu enti we de meka se emu ye na kakra emu ye na we ti na ya yebusa nyame sa nyoma wi se oba ne be ma ba be gina a public figure e ba be ba o mo nsem ano de nsem bi be puan no be ase be ne bia ya ba be keka yanim a kire nyame so mpa bia me na me wan ka adwam say mu kosa eba. So all of this, was it fake? Oba ye said ya no wa ye ne nyoma, was it fake? And only asema obi e bisa say why go to that extent? Dey kwan e betimi nya fi we mu say sika 3000 ye say this keep 3000 ye dey adibia kan ka dey ka obetwa pe kwan bi so nya na easy cra 3000 ye nye but is come obi nana part what you say enye sika bia dey but 3000 to ba begu nwani mu say you can be cursed nana no me and you mu be go form that you can be cursed
say almost asem ni wom e na police was asem ni nim anana na enya busa o de yem komra answer na ye ba kotie honorable minister owura Chiredako ba kotie ni aid ense mo de abetuja efa kidnapping brain mu ene baby abedru nsema course a wo mo de dire nyina so ate say doctor for so confirm say oba no wonyema ntimi de hu say oba no drake si binu e ba kotie ni aid no aba na ye ba ye bi ensem because doctor bi so abekasa oye clinical psychologist no so abecha na afa obayi na ni ya oba ye wonder the dinu ya wona e honum say the rank mo na ye hu say be no e wu for ye kotie Western Regional Minister ni aid Emra Sisia. In fact, yesterday when the regional minister granted the first interview, it became a lot of brouhaha in the Twin City and the nation as well. Now this morning we woke up to find an official release from the Ghana Police Service, which vindicates what the regional minister said earlier. The happenings, and I know still people are still doubting the integrity of the release from the Ghana police. They are citing instances of the kidnapping girls where the police came up that they know where the girls are, and then later it turned out to be different. I don't know why Ghanaians are very emotional about such things. One, the regional minister is the head of the Security Council, the Regional Security Council, and as part of his responsibilities, the mandate he has is to protect his constituency and the region as a whole. As a head, he needs to give the maximum assurance that the people are safe. People were even scared to use boats and then the taxis because they felt that there was too much fear and panic in the system. There was too much insecurity in the system. And now the information coming up this morning is the fact that all the calls while she was kidnapped, the police tapped the phone and she switches on the phone and then put it back, talk to the mother and then in, which is confirming the earlier statement. Number two, a lot of people were making argument that he's already having a child and blah, blah, blah. And another information gathered this afternoon is that she came to marry the husband with a child. And it is not the husband's son. That's clear. And then also, we are made to believe, per her statement, that among the kidnappers, there was a midwife who made her deliver smoothly. I mean, when you put the squares and rounds together, it doesn't add up. In fact, yesterday when the regional minister granted the first interview, it became a lot of brouhaha in the Twin City and the nation as well. Now this morning we woke up to find an official release from the Ghana Police Service, which vindicates what the regional minister said earlier. The happenings, and I know still people are still doubting the integrity of the release from the Ghana police. They are citing instances of the kidnapping girls where the police came up that they know where the girls are, and then later it turned out to be different. I don't know why Ghanaians are very emotional about such things. One, the regional minister is the head of the Security Council, the Regional Security Council, and as part of his responsibilities, the mandate he has is to protect his constituency and the region as a whole. As a head, he needs to give the maximum assurance that the people are safe. People were even scared to use boats and then the taxis because they felt that there was too much fear and panic in the system. There was too much insecurity in the system. And now the information coming up this morning is the fact that all the calls while she was kidnapped, the police tapped the phone and she switches on the phone and then put it back, talk to the mother and then in, which is confirming the earlier statement. Number two, a lot of people were making argument that he's already having a child and blah, blah, blah. And another information gathered this afternoon is that she came to marry the husband with a child. And it is not the husband's son. That's clear. And then also,
We are made to believe, per her statement, that among the kidnappers, there was a midwife who made her deliver smoothly. I mean, when you put the squares and rounds together, it doesn't add up. Ayo na ebusua for Eastern Regional Minister ni aid edi akotie no edi aba ono so ache na adwen edi afa ensem no kwan ya Western Regional Minister obemu ebra ensem no ehya se beto adwa ti kidnapping no na woni police fo ka bom se kwan bia so no ba we de se na ne nsem ni sifati se won nyem 9 months na yetimi ache ne ntine se woni ebusua for na police fo ka bom aye djuma won aso se kwan bia so no atente ne be ye djuma Ediama obey nti no na nam so ma just sekretua eba so no atire kotokom sika di twa ye 3000 sika na ni ed no kam na baby kakra o ka wo mu se every baby na is kidnap ebre na mu no obey no se na ya kidnap ni nti na ya tap ni phone se na police phone hwe mu beti besi pinti o ma tap ni phone ehu o me so mu baby owo no atimi so phone no na wa friend ma na ma me akasa na wa dum phone no na waso ni wedum no na waso ni wedum no wono aso na tese efa ya request ba ya se 500 cedis and 1000 cedis and 3000 na eno no minister no echi aye na odi for me sa ba osu bi na me bisa se wo bi ya kidnap no what impeni sem da se ya kidnap obi ama nipa no ni phone wo use no ya ma no kwan ma wo da ye ko kakra frɛ bi se bisa efie sem di komo kakra na o ye ko bi awakate no asa frɛ biem every person won frɛ biem o 3 frɛ ba o frɛ repair no wakate what the penny some sada me dear nana let's call the speed idea we there is never done anywhere because okwamukani ono no waba ba chi wa okuta nkrante atuo ne pia ne na sefo no na ni abre ne die it will be very hardly nana what you say obema ne ho kwan ananse obe indulge himself ewo activity mo be ho aye kokko no kono na beye nti ono ma kwan se bia fafo na fra so besi ana obenten nanka nti ono a beti na sa ye kono sa because the moment ya kidnap na nye owu a eyesika enye sika ye de bibi na ba ye o ati ase nti ono no meka se we nyina no they should not play with Ghanaians minds Ghana nko se a tight corner na ye mfa ye nkodi akira se de takrade enkola ye omo yira de ekoye yi ene sei ochina sei ene sei ochina sei patwati ase ya mpa ananya mpa dia enu mi bi da ho ma ena se oba ne be ma dia mo kan ya mpa ena the public ne e ka se nya mpa then e case bi da ho mina asem ya to me ena me de ma asem aba ena mo ye nhwehwemu mo si asem ni nim me nso da minim se makom patwati ase eji se oba in the public here ebe ka se ebia me ade na to me is never true omo muti me nyina nim se me nyinsei. Now I was watching one of their videos interviews with Krumo. Emma bebre na bi omo ni oye ejuma obi aka se yeah omo di omo phone kire ma oba na ye pemfo odaso o madamfo enji well from all this then that means there is a little bit truth to be e wasemu him truth no wa here for it akoye nukra mienu minister police for any doctor for na fa ba ko se oba no onyem muda Meme dia nana for media I don't trust a minister. Na so won some de pa awon de won fat ene won proof sa ba e kire se sa na etie. And wo ba no so nyema bi a bebemu no se na ya kidnap na wo ya call. E for mame wi a odum phone kro na o. Na ni mame so be ka se ne ba no o kwa no pa no okra ne antidental card. Eno so ni proof ba aka ye nya ke betimi so okay say ni say. Yeah. Eti antinental card no ekra no nko de yede. Ho ne kaka won say some way somehow na ni maame bibi katafun mu maso bi e wo mafa. Meme de na de minim se nipa e bad. Eti o metimi aye ne say. Oh yeah, and obetimi ekọ bank of frodo ko ye no no de akofrodo nipa. Enti no bibia is allowed and now anything can happen. Enti sa asumesi no bentinti mi be gina ho e de bibi be yesei. Wen nyina ntira me se nana pa no twa no ye mu se nyame wo set so maame no oni ni kunu eye true se na maame ne nyem na akwamukafo che no ne amra
district commander no so na se minister o hwan so no ono se emra no so awurade minister no twatro anaso ntwatro ne ye hu nukure wom what ya say ne ye hu nukure wo asem me na me de me hu na me se me wife ye yi akola afiri no ya dia na ye bibi me wife ya ta na bibi se ya to no ya beka bebre mu se enim enti dan ye chichiri bibia na nye yi a ye kwa awurade nchen o se frɛ me hiadam na mejo so kan asem kyerɛ me na meka wasem asem anase intasema intenyi me bie so dia kyerɛ enti asem ni sie ne awurade ni ho maami a o se ya kidnapping ni asem ni sie no ni ho me ba to ati ase enwuma ne course no ni ho anase enwuma bia e course anase e coach na maami oni ho anase awurade o ye sunsun a ohu ade nyina oni mama nyina ansem no na awurade ni ho emma oman no enjoke with our intelligence amomo mfa ya adwene ene enyansa bi emfa nkwankoye bibi na wacha ade ni ase no so it's time I was done ye wise up na ye hunu nwema bi na ye tibi gina nwema bi so ebu atentene ne ede ma ye nua na no aba asem ena bia asumesi ano benti na mfa no kura bi ama enu nti na ye twi asem ya basa ne sere eti ye hu ba bi asem ne pomasi bresi a dan enu ti e wa bi fo o man odi fo de nkan na ho so fa so ne sei we mu a ho so fa so ne sei na we di enu di emu na beti bra because we say akoye facts and science at here osi wonyim nyi say dey say obi timu pa say obi efu epie na but na nye ba a movie cramp on etimi the bibi share o say obi nyim na dey twa movie and na cramp no obi create minya fibroid na adwumu say wonyim na me de minim se rade timi dane fibroid eba ena what ya se me manimu a obi anyensem se onyensem 1 year 3 months na funu ye flat ye bompa ma na funu peja enya zan 419 ye testimony wo sisi a ye bompa ba funu peja na nimu a efuni peja se me on menti ase bi me mfa ne se te se wafui on se na ye flat wanyensem 1 year 2 months na fu ye flat omo ko check hospital ba dem to onu ahu a ba dem but the full impeja then did na esi ye full no kwan there is a spiritual protocol ya chene da ho ye gina bible so tinya me se bompa ya na full impeja enya zan enye fake enye bibia adansefo bebre wo ho enu chene na me si wo enye kasa bebre ewrade honorable a o takrade wa asem ya koto ne na so police commander asem ya koto ne na so wo mo si eye fake ewrade nti so ye ebusa asemu asawi eye fake anasa enye fake eye no kore ananye no kore tietia ni aba maame no so eye obenje ni asumesi wo mo si wo mo disi asumesi nyim ena akwamukafo akwache no abaya bo empanimfo no mo Ghana ebidin ewrade maame na sam no esi ye no wani chi ama nyina so ewom anasa enim tietia enye court enye technology enye physical ethics bi enye nyuma bi a ye be dodo ho ena gynecologist ena wan ye mfa no nto nchen amunu awrade ani chiam na no ati ase bibia mu ne wade di mu ntenteman ti we ade anti ne dodo nsem we ho enti eduabo ne nseguo no echiri ni an sto na wade beti akasa won nsem we na forget nsaguo same ye nakoa same ye nakoa dia onfi mi e won nsem a bebusa same ya kunie nakoa dia awrade si ochiri duabo die yabo ni dua Isaiah chapter 3 verse 1 die yabo ni dua wa achi nu ya ensutiri dua nyina obesai ni nyina na chiwade na obi obobo somso anase obi obodua enti bibi sei ba ye pachew awrade asem abai we dia makoa me ho so me dia me ho abam bi awrade Israel nyanko ye busa wonsem bi me ye odifo asebo esa na chese awrade bua ye hu bi entamwara temwana se bibia betwa okay na ebusha for Prophet Silas obeka ye ho ewo eyefia ase ase ne no be rank mo mu bi ono so eni a ne se nkomo ya hyese ne awum bia onim eko eye oba pemfo a Josephine Penny Mensa ade se wo yira otakrade Thursday Tuesday oba ya na efuru enka wa ade se akwa ono ne busua ensem against
police for doctor for any regional minister also West region and some no so the mu ache no is e bi makodina afa baako ebi mu so dina afa baako bi mu ne say a police for no ya kata bibi so because we be see ya kidnapping no na nyame adom nyame charge wetimi asane chiaba adentina ye nibre enko kidnapping no any kidnappers for no na oba no waba back no mo na ni wo no na say ye check so no na onyim wanyim ene te say wonsem ene yekoba senti wono no nkofo enti ase de enti a police for any da mame no eso nebuso for so say wo mo any eya police for ni abanye adwena enye ye because wo mo de hye no wonyima aka ne kakra 9 months crash no bia aka ne kakra pe na nyame aso no asomdie nti so efi bebi a ofi ye na fi aba no ose ne ba na aka ho a na ya de no because wo mani tie mu ne nyinsa mu bra wa bre na bebi a wa bedu na ese wo de shet bi aka wo nsana ne be ka wo ntimi ba na police for da ne nsam we dia wo de mu gila do mu dan se wo de hye no na wonyim na professor as ne ba wo so no ne si ano achem mienu fast menyim e fa ba ku so wonyim and approves fa ba ko ne de ba no ejina because ye ka se obi ko obi nyim kra hospital no confirm say an kwa sem so wonyim na so wonyim akra da saying won da saying hospital ha no obi enim say e say ye ko idea confirmation hospital kro ya so ye check so mami so na so mene no asem no maka say mami ye enim dada ye ne no asem dada nti oba e be she da aka sibato no so hospital de no kwa po ni obi awo na de wa hospital na doctor for ye check wo so doctor for say onyim won wo so ye na ye ko bisa wo mami a owo wo mami so say dey na wo ka so ko work a yira en sada no offer antenatal card e de ko no nsu nti no antenatal ho nsem nya ho records nya yezia wo mu ni bebi a wo ko fe ade approve but still no mu gina so say na wonyim e say wan de ne yanyi wan de so ye montum ma me da wase ni maja watie fu ase ni me da ozo banyini ozo Bernard so ase me ba na metie ni pa nsema no ka no me send message bra nsema no ka na very powerful okay but sama ye kan obi be fa na say agro batanya agro the reason why abusuafo no medi abusuafo no wo yaw kire say oba a wonyem de adenti na ye kidnap wa nyinse na say ye betima yi akora na firi yam a wamu wasan say wati aba da bi so the midwife for midwife for on the general it can be possible but the reason why me say it can be possible is say oba a wonyem a wo say okwa e fe ne say okwa work no fa o car say a wo dey call hospital a wo tum say wonyem a obi anim say wonyem a wo say okwa work na ya kidnappers mama we no like nyansanim the reason why make us nyansanim say kidnappers be kidnapping o ma kidnap we mo de wako hospital akoyu ba na wi ase jaw there be it can be possible no me say mama so be kidnap you ayuba na they have to kill you o ma say o kun o kun you ase no be yi akora because akora no mu nya no o mu ntimi nyu free amutimi yi akora no mu nya o ma me ne metse o mu kidnappers no to say am kidnappers kidnap me no mo be kidnap me no o mu yi akora no asa jam mama ba it can be possible na story wo mo kira odi tu dane say wo mo si wo ntimi nkunu because oyata mame na samo ka nyansanim je won tafo bebre ata bebre wa kidnap o we ku o entafo wo mame ye wa ata bebre kidnap o we ku o danu ye bisa prophet no say ata afo de omo sunsun mo de nti wo mo ye bibia enye mame entafo sunsun e very din papa mame entafo sunsun e din ti na sa ata ya ade a ata sa emphasis me ye entafo me ti ye entafo a na se me nua keto akoya ade a so obo me nua ni dua be kame ubo obi ata ba ko dua we can ata ba kan mi anu nya sir yes I am very powerful one no afum wo na me ne ata okay wo de opa ye say entafo a mi kire ba besi so ye entafo wa ha na se mata akoya ade a police for ba na se mata ni yetimi cheme tamudi nse dia yetimi cheme nti ata ya ade a nyankopon entafo na nyankopon ni wo mo pa nti entafo musunsu ma de mame yamra sama ye koso ni so okay ansa na wo ba na so wanyinsa ya yesi ya kidnap o ye yi akwada no afru yam ni eja o maame no mame logic common sense it can be possible the thing be nya possible ni say mame akrodo ya furu mu ayayi ya furu ye yi akwada ye yi furu o hu ba bi enti wampra wanya he o so oba na moja ye no mame ye wo sudi wo it se moja
Sir? You was with the same moja. It is a person we are dear as on my bush upon who said there be. My better, Miss Wetwaka said Basso or Banon on him. A better Basso Banon on him. Your uncle for Robert Bidin or Obu on the Wetmaka for 2-3 years. When you are bad, or so or creating your baby, I wish upon the dear be said. And pa on you so to Wetmaka as a minimo, Wetmaka hospital of Philip from Seminum. Sir? Mammy, Ah, no, be a niche at a mammy who never phone ya no more Casanco interviews. Mammy, Mammy, Saminima, let's make a madame minimo, Cosia, Minu Pastor Bernard here, or Emilia Sofo. What I say, it's a new constitution, we met my Pastor Bernard. But to many say you, Pastor Bernard between him say, as a make an ayampa. We met my before Francois then, Amania. It is so every more for an idea this or banning him. Or banning bet make a friend in your so new bar. I can just say, oh, I could see my fire flu. That's Omuno. Mammy, Omuno. Nessa for class what Nessa to near from Croya soup on Pie Man. Mammy, or the Sabbath to your flu, so your flu will be better. I can see what Dean Domi and I do my funa, I can see. What Dean Domi and I do my funa, I can see. You know, what did your man your fry, I can see. Able to pass soft. Mammy, you are soft for do on the news or bury a fro pia. What you miss us or ban on him. What to make the just was on control. But then you say, Mammy, you'll go for a promotion from a peer, and you son of him. What I say, it's about me a better person of 4 peer. What could you do me a did tilapia, did the answer unknown crop, and no petition, no day. I'm on a flag as here. Why good proper number of flag as here? Or the idea, but say remove fools on you, and maybe I know him. What I say, it's a kidnappers, sneak kidnap, so of frame store and not a bit fat. Kidnappers, maybe your command kidnapping. What you know, was see baby in the mantra. No, Bama, because ye send you son of men, or much or kidnappers that kidnap me, you are no song because of that's anyway. Obi and Wobby, who told me what creating a story because on you, so mamma will be on you. Well, what did do me and I do a question behind it? Some, as is your own number, drove one thing or your free flat. Well, copy baby bear 1 month, number grown now, the corset a bonny young. Why you like 1 week a man will debate you, Mammy. Obet me the corset a bonny young and Kanya jogging up and the phone swat it. What I say? Ah, me too. It's your never do on my mammy or see a shumu. Police for them, my bush of one do when I was police. No, 1 million bush of 1 in Nadia. Me no more yarding. Okay. Oba so many yard oba na bi so on fire funu oba no nyem o create story. And I said you were try awale no so ache e ban ma. And oba so oye ade bi create sampa. Ye man create anya se menya bi abusuafo be pawo me ade. Afre abusuam. Woni okunu so na ti o. Oni nikunu won na da dem ate se okunu anya hwekura mo dem pa so a. Sa akura ko beti pa to ne yere ye fu. Nipa de ye tirimu do. Said you ka say nipa wo ebi mu ye shabrain. Wa calculate ya ye etis na bibi what ya say ya ye bibia e di biti. Okay. Enti say wo be ye we nyina then you are cursed forever. Erade animu no what ya say wo ti bi nkoye fragadam bi ema unsa police impedifo nso ni minister ti bi bam dia den na asem no mani di akiri because takrade man ekwa akogu hu fi. Ananse the brono ade ni si so no ekwa ma okuro no hu abafi. Enti impedifo sori ya omo so be ma investigators ewura asem nase adomu osuko enu tina mesi we nyina ye muse urade na twa no pa no ni nyina nkoda me ni patiri mo osum se de me bra me nua prophetic kai ewo ho asore de mo kwa ti mi ba ni pati mi fake nyoma bebre me nyem ye ti mi di bibi se de na okay oh o se de punefua na wa sustain na for samwa ene ma mi nyimu ya bompa ye na afuna san ko no asan heham na afuna san ko flat enipa ti na kuma mu do enti adwi bebre ne woni pati ba che rade ti mupo ene begina enti asem we task no benyansafuom but what ya say ti e ma ye ngina asem oba ne kanso na se asem a minister ne enti na bible ntwatro ade a enti na ompe we enti ne ye busa nyame bibi ni ebusa ne ntente na bibia pai busa ne ebisa enche bia na de na prophet Silas Ekano ya confirm the clinical psychologist no edebetu da na me pese me di meni be femu kakra statement a ye release eti me di meni femu na makai kakra na ye se ye hu se na 75
according to clinical psychologist and the Dr. Dr. Daniel Ochra say obani semino eni nyaka because Dr. Derek Opon Fancheme Ochra say eni nyaka because the way I buy here was one TV nkasa but otimi sign language no as a psychologist for no nim dia oni o do adwuma no obi go use trauma cry na ontimi trauma ni ontimi nkasa or you disconnected from nipa bibi enu a betimi dia communicate age say yetimi a taking the true process and enya kasa na say ya healing no say trauma yetimi di na fam psychologist bi na and so puna say obekire nsem ana obeye sign no pampa no kai bekire no ho no aye sign no obi a wo aba also I traumatized untimi nkasa but utimi yes sign kire say we see we na see na wo church no honum kakra no na kakra na maybe wo a obi wa wo fa pressure wo fie say na prophet can pressure na say wo ena waware ena wo aware no wo yenti o say say no kra put me ma nyinsa ho science etimi ba wo so say de bia wo trim say wo nti wo to kra pa na ofefe na entoso de jawenum say na nkofo ho because dodo na wo mu dia dance say wo mu oba no wo mu jina so say bi ma wo ma woda to mo hu no mu say we oba onima enche oba be say bi the pictures about so kra hu a don say say ye fu ne tie no enye ye fu anye didi ye fu no bi say na prophet kan nye didi ye fu e pie say e ba wom na tete ekoba ni say no na prophet be say ba wo so awawe mu say woni obi ware na onwo ya pressure be nkwa na betima be mama tese kwan bia so nipa no be pressure meye de metima bia so mo hu se minim keke na ma menyam so ni pressure pressure na te say ma me da ase pressure ni eye na free abusua ada se efri oba be ma na chi efri sama me awale ekwan wa ana wo start free Genesis Yankopon start awale e wo Genesis what is obo Adam wie no o say Adam quantiment na because no person me sha asase so ma ana di if bed e be come because the Bible man Yankopon bo ana Adam and Eve omu mienu omu Cain and Abel okay what I say nti Yankopon say awale de emu do nti o say me sha awale to the stand say wo be wo am asase so adole ti no so mo say asase so mo say empono de anya mama so kwa awale na so onwa wo oba na otirim buufo be ma no so otirim buufo ada se efri me ana se efri oba no se efri me a de na meye se efri oba na de na meye one oba no ubetu adamo ko pesofu bi a waben ene sofu bi akeke na wo so kono mama so peba ene sofu bi na wo so kono sofu bi wo no kono otimi sa oyafunu oba na wo ye bi no oba sa yafunu no so ko Pentecost sofo uko Methodist akọ Methodist sofo uko Anglican sofo no papa me peba wo misra papa de na menye na papa no so nka wo mpaibom na bibia anye den anye success baba sa ultimi ko na 0244942929 for you hold be that ombasa say ade kwa ombeju be 10 million 20 million na sa 20 million ma me nke tifie kura na kan no ukunu kura kan ma mpeba kura nkeye eto che wo fie na wa mpeba kura na nkeye let's get it over mama so for be betima juice be 20 be 30 to 50 million minim so for bi wa Ghana mama ukono so peba obeka to koto abronoma koto abuburo kofia koto weba na ukoto ba wi obesa ka say for 50 million sabede ebeka mama nti awona gane kanu mene gane nya adwen one ka bene ne ya adwen ya mama ya kidnap o and robbers e dem person mu kidnap o mbesa jail sa 1 week no because omo pa akura na kura de aya ade a omo ti akura no mu nja sa the same 1 week na omo mana 2-3 years mama takura di issue no e ka no ebi esu onkura mi ensa di kan yira wo dada ana ye takura mi ma 9 o ma yira wo dada nti ono so be frame ka sem bi se na be yo de be confirm ho be tomu pepe mo to bushon fo ni tinim se bushon fo ka se men papa mi ya kwala mi pa kwala bia no no se anyi se na ba mo hu se na menyim ti ma me ka bi bia fa to no ma mo hu se ampa age nyi se no oba ho ba bia nka ya je wa wo pepepe mama awo agie no se bi oba no so no e wo se mpanfo kwhwehwe oba na se e hu sa pa ya je a because ya je a ho a 1 week no asene ntimi nya pepepe se na ya pepepe no
What I say? Omo hwehwe na se hu. Omo hwehwe ho ni a omo ye test awodo. Omo ye test no mo se wa wo. Omo so won wo ye. E ne doctors no asem omo ka say busuafo no say da bi doctors for me say. Ma me say abusuafo ni pe bibi agina so ye bibi. What I say? Omo pe bibi agina so ye bibi aya ade mo ba na hu say da bi ampa na onyimo se ne bia na oba be ma na abusuafo ma pressure say oba na say oba na mo na bra me ba no. Onwo onya he oba na onwo de me bia me ja no be ma ni be ja no. Nti abusuafo ni kretie ye bibi se na ba ya oba na ba sa tena awale no ye de ote ase no. Asem we de na kaka because okuru so gina fa ba ko bi se oba na one ne ti won onye oba oye oba won wo because one ne oba omo re 3 years one ne oba akla no boy kra onu ka no so wo maame no bia ne maame dware ne ko school ne ni ba ye na chese ba na pastor Bernard ka se mi merite pastor Bernard ka se yen ko awurade ni mu se awurade one yo oba bi won ma oba wo ba ko panyankopɔ mi o ye funu mu biem da sa Dode ma wa no obi nso die emienu obi die emiensa koyi mame na pastor Bernard ka me betra na mani age pa bibi won so ko kotodwe ni ma nato pompa ye sugu awurade so hana kwa awurade ni ma awurade tie ni pa ebo what I say bibi na kokotodwe ni na pompa awurade situation me komu awurade me hia ba awurade me papa awurade ni panyina ka setia me ni panyina apo me because of a bent awurade won so se dan what I say ene bibia na wo so di se otrim se enye ye da bi ebe ye emu hu abam what I say oni pa bia ya bambu fo bia no at the end of the day no wakasa obu hu abam a etimi nko se ne wo so level e den ekọ no what I say nti so oba no awo ba ko anaso awo mienu a na se eba ne ma onko ni kotodwe ni no sungu awurade so na Abraham how many years 100 years na Sarah was saying 90 so one day pe awurade kasae ama Hannah mutimi de den awo ye ti amat mo se wunya undu 30 years undu 40 years 50 years kwa undu ho omena wo nim tade tira won sungu awurade so na awurade nti on paibo what I say nti se mama oba bi won manyankopɔ betima ma aba miensa uya denchiri kosoro batsa dan uhu biem da miensa na uhu biem da to pe biem a kokotodwe nim na pompa awurade o ma miensa me serew me pe ba ko pakere aka na awurade hunu mobo bi wa wodie nim na wotimi nyinsa no wo yo mema ni bi won ma mama mema ni betima pressure me pe ba o oba ni nte ni kunu ne de e bad disturb no te wo so o kreti ye bibi a ni kunu ba gina den atu what I say do ni kunu da black audio no say na me no have sex affair manyin san yo be ma de onya te se wanyin san na ni ate be ma no onu ko hospital be ma what time no ko hospital ma me mini time do ko hospital but abana de tie maybe to my pastor Bernard program to see osunyane na bia na yire nyima o time ne yire ko hospital onya time because of seven yankopon possibility or the sense okay what I say it is okay time so onyima mini time me no be ko hospital there be mini time do ya damitrimo me comment ma pastor Bernard yire nyimo e ko so me yire nyimo e me yire nyimo na e ko nto bia hu me yire a o nse me yire ma me sonso betima ba yam obo so betima afro betiti ntofie me ko bo so onyem So TV, I say strangest news I've ever heard in Ghana. Was he wait here? I don't know one pound TV that the penny some say will be named na police force or name that. On where they must say too much all the way. This woman must be very wicked if she indeed planned all this. As I said, I don't know if you about go show TV. Media or no who in them more there about but yeah share prophet and then you see him say nipa body for a wokrum kwamuka for about to say now what they see won say yeah can we so now you church ma for mo kran podi one dan say asofo mo bi de ma pem for ye bi 19 oba say me o kan say wo say lonko ma 11 amuto nyem sa yikunwo mu miti eno ne e beka say we aba ono de onyem nti omo de na enya asema ne bebo atu egwa na ana yenya wo sem nka ne hwe ono de na aseti a ye pe hu say onyem ana sa wonyem meme de nipa ti na koma mu do anybody can frame stories on say the trend no e wona honyoma ene boboba okay but what you say obia said the menu adifo kan obia betima free me up
ɛde ababa kye we ne taase ne nyansafo mu but what you say untimi ma opinfo wo a yenim sɛ de ne ho teɛ empo wo a obodi ne kwati mi change instant obi okwa wo so ba e bia no wo first day second day obodi ne change obaye fresh obenum ne obe na ha bi what you say wo fu no ehu a yehu sɛ nya wonantie mu kura sesa kakra obi a wo fresh dia na one week kura no nantie mu no ya wo no wo ho oh enti doctors ne fi wa ye be hu nyoma bebree but ene no won say social media na ba be social gathering obi anya asem wo de to ani obaji de wo ga na aha what you say enti meka se emom mfasa asem so emfa megeni popularity emfa ma begeni public attention emfa ma megeni bia sympathy bi from amam for say that make no bebre ti mi ba sei e de ba me yare me ye sei enso be kom no oboa or the baby pisca. Sika no be you, but remember say curse at all and you may be down so out till the time you die. And all of this, assuming a radio boy some, all of it was it a lie? All of this, amo from a ja and na and nuanum pictures are yet to chat and nasifunina mo hospital kada mo say a war and yinaya dancing in and was it a lie? Nana, then the family is cursed. Mekasa from Nyamiasemu, the family is cursed. In chant to show a yaw. In chant to show the mark creature, Cobo na Senium. One house you that for in and answer, you for him. Menka no swan waka, and yet Sadia near. Yet you come on one of them must crucify him. And what you say, woman no mutu Ozana was I do as crucify him. Eti, maybe dear, for me. The minister of Cronphobia and a crab at a diabo. The engine that make us a Cronfo. Assembly attending what's young, we are Cronfo. And what you say? Oh, yeah, what you are seminal. So the mini do for can we are Cronfo. Ain't way so people do ya. Maybe the mobile on one bobby do you abona say no one. Sir? Yeah, or the independent ferry. Any amount for one can some. Any and say better in the no, dear mammy, if you board ya. Ye call no anka se de duaboni an de ku e na onu an kunu be confirm ye ya ewemu a me ya me dan yachi me ye witness eji ne ema ye enye entase bi o ma bi nye bibi ema ye ma ya dwum kwa nye kesene ye de betima tena asem so ayoni issue no akasa ye be twe ne from head to toe ye be kan sem bebre etiefo tie wo mo he wo mo famu aba fa eji ne e wo de ye imagine say asamu abanyina no police for na na say district commander no and say investigators wo mu nyina ya trofo e no ma forge nsem bi don't you know that they are case wo be twa tro sa kopem say wo ye honorable na de echa kopem so be wo ye police commander district commander wo be ye sa kopem so be because you are case if you are boy and enyam okay e ti asamu ye task no be nyansafo ye nyina ntentere entutu nkran emra ugina nkran mo fu da bi ubegane ko bi apopo wan sana eji ba bi asem na ba no nya wa de ye sane no ya chechira asem no de aso de bat obi a osu nkonua bi an pese ni nkonua tofom eji se nkonua tofom a is that the best way ye kuma primfo nti de ho ba be shem ye twa nkola ti nti de ba ho ba be shem so fo ma me ma abrante ko twa nkola ti be so mfanya de wo de ho ba be shem na ade na be geni nana next of kasam to krampa unya obi do gina we chia kama nana wa de be ka biama all na isia no manje ma wote nim sa yo twerefo asori awokọ e na sofo no so de no ba be wura mu no nim so yo twerefo e tira me se na we ma yankọ ba bia enye aduro so nyina ni mu se urade wa ententen so ye be say rade ba ma me fa prophet Silas me ko no emra sisia prophet Silas na edi for kano ebi mako abodua wo mo so me ya dance for mo hu ma me no se wonyi mo na tikra no abre no hu me no je se o mo hu se bibia se wonyi ejo mu ni se abami mpedin for ye West Regional Minister ne a doctor for ne police for no makom tie bon pese kwan bi so no ma me na se wo mbontu no mo nchia mbo no anso nti wo magina so abodua we mu ya manfo a wo ni oba ne nti oba yo mahu awon person ka tentini nye adwuma no mo gina so ade abodua nti sa de we se ko ba ne se oba no wa nyem da se ne aka be se a se bia bo na nfa ne beko ma me da wase ma me
kidnappers e ko so sa attack rade won police for ne pe o ma che o mu what I said nti am at was police ni ba be di adanse kuru mu se asem na wo ka no boa police ni kura pe kidnapper na che no kura dada ene e ko so o be bere kidnappers bebre o ya che nkura mi nkura fo ya che ma ya che mema nti police for no mo pe nkrofo kura che mo dada na so wo be kan sama police for ko nya advantage ma me fa ne de o ko ye ko che me bi e de o ko ye what I say ye ko che me bi e che aha no mo de me ba ampa ye okay aha no mo de ba ye ba be di intente ahwe sampa kidnappers wo ampa it is anya o che me ko ye betima ajamera tum 2 3 4 months ye ko hoda ye betima so di papa ko ye so be ne bla ne sampa se ho ha police for to me twan tro because mama police for the pound robbers ni kidnappers we kra chomo dada omoduma so no mama it is how nkofo na mababo dua no omonyi no tutu master say so for pandi kanu koni aban ene bese aban ye tase ni nyansafo it is a one tase ni ya at the end of the day no obey mistake what I say it is not by force you tietie nsu fi mu ase na kwose nsu papa what I say ibi ni na wate na botre tie papa na e ba no so ma pentem do o ma pentem bodua no munya botre muntie impefo se kuno bi wa nsu kuno bi to aso nya botre na kuno na wotina mu no tie munya nsa tie mu nsam na ko se oba na mpa onyin sen onyem ebi enim so onyimo yenya botre ni yentie the police for na be kan ne so yegina so ada ye bibi omso wonu se police for no person mu asem ni mu enchi asem ni ma me police for ntimi nchi asem mu ma me ne da because of your ba police for ni ko ma pa ada tina ka ya sha mra to so wo bo oba ye mechew ada tina ya sha mra to so ye bo oba ye mechew eti se ya dia obi nipa kuku dem bi ewon because the sha se ba no ye so wo kasa no ka se ne ni bo obrimpom bi o my god mo de fo bi pa obi obwa yetimi creating sembebre what I say yetimi creating sembebre be kase na no bi kura me kwache kura ye be creating sembi obi ati obrante bi mane be kase okohu onabo Canada Japan abrante bi ya che no mira fini din ka me boni din ogobo onabo Canada Japan din so hu Canada Japan ho mama betima create mama me say e ma mo ye smart o ma dwum do o mo na wo ne be da do mo we din tro mo no nti ma o mo ye smart mama so pe bibi de sia fama oba na oba ne fansie ma mimi se na metie me kwa wale a medical to pin pe na de ma oba pin oba te opa ye wiase ma japade nyina ma oba bada oba ja oba no be ka to se pin kura wa ma me ka to se ma medical to pin ye den e de ma oh yeah what I say e ma ya smart oh yeah e ma betima create story bi ma me uyem be show me se asem na oba ne ka no omo ma bodua no ma pentem ekose kumunya botre se na pata benade kan ye busa urade ye kwa urade anim ne wu sampa no ba no oyefunu anaso oni yefunu what I say because oba 1 week pa ya kidnap ya ko yuba no oba wu ba bi enti doctor for so hwehwe ba wu se na oba na nyem mama one doctor for mu intelligent because o kona wo ntafo doctor ne be dictate wu se oba no mu ye mienu mu ye ntafo ne wo mu yefunu what I say na doctor ne dictate wu se na wo nyem a mama me so oba no bibi ikoso oba na frame story eti sa me be se me hu se eti se duabo no se abayi aye se on wo de yi enye te se no onyem yi duabo na ma so na eko oba no bi no kura bi wo no ma o meka no kura bi wo no ma oba no nya botro no meka no ma obo duane de ma me se na pasta bana de ka no minimo bi a wo bodua ma duane nya ono ankasa to so mu nya botre no mu bu so oba ne ye ni oba ne tenase akasa ko akire kanyansa sam company nsam ye den ekire oba no maame so wonyem akakire ye be hu kwan ye be fa so be create story no makro mo hu se na wonyem no so mo madan duabo na kansam maame duabo we e very dangerous duabo maame adia me nyebi dasa me ne me yonko ba ko baka so be bom dua me bu nkoto dua pa wacho obe share life wonu asifu nyina duabo me se duabo se maame se bom me dua betima fa duabo me wu a betima fa me ba betima fa me ba because duabo ya dey e very dangerous nti o saka mama mo bodo mu nya botre bu so oba ne ye ani oba ne din komo kwa atire na oba na kire nsem a kire mo se da bi maame na menyimu o tire me frame story ne omo nkon be fa so be dan duabo na kan nsem ade ama bibia so sidi na mama ma bodo are de mi suo mo bra me nka se da chi bi omo fa me nko na prophet Bernard e ba osu bi ma na say bisa no na edu so be se ehu se
esi en one na ka no kra wan so na di atro ba ne nebusuafo se chenchina che onyim wa wo ma komkafo agene ba ene wo ba na esi abonten mo che ne se ko o ya kanti omo awoniti agene ba fini nsem enna regional minister so any police for ne medical doctors so say omo ye test no ibi an kire se oba no wawo ade bi oba ho aso wo a udi uhwe ni moje mu obehun se o sesia ne be fini mu aba hormones o ma hwe bia mu bi ewo ba ne na ya ase wo ye saa so na bibia so kire se no wanyimpo a se oda so anyim enti na regional minister na so akasa ama amafo twena wo fama bi kwa koso agunbia sade no ba pemfo asem o nkebi ma no na obebu asem ne gunu so ama the police fa kwache obayi nikunu enu nipa bakokomas omo no sesi ade o me suspect asem ni ebu akọ so pese enyo mo hwehwemu na internet sesi anu no kre no hi fa pa ne gina wo ba ne ne busua wo ka no kre ana empelifo na wo mate se maybe peni bi din wo me na ba yiri mga seka sentino wo mo ekata so bi se ma ye ni hu ensem no emuyi nana no kre we de obi se obi nsi trodo matua patrati ase ntino bu asia ko na di ne ti age a kirema onse na eda oman ni nyina no se adifo ne asofo ni oman ni na ene bibiri na se adifo ni but papa wo mu nana enwema wo nti na ya ye busa nyame bibi kiri ye so a ye nsan kukrumuti hu mo ponti na wo se ye ko ye jananim nyankopon no ye huhu buafo no yesunsu mu buafo a ono de ye ohunu ade nyina na ohunu ma nyina no we dey nka behia emani minu mo ma no because ye ebusa nyame enioma bibiri ye minu se asumesi onyem ana se nana onyem na me meka se animguase de ye ba kope na egu animu asia na eno anu no nti animguase de nya de ye feri ade na ye ade bi a ye de to so a on the face of the earth in senyamia memua enu anu wani mu nyama to form forever and ever baby abeku bi anim se maame kohwini ni anase baby abeku bi anim se police ni kohwini ni anase commander anase honorable kohwini ni de obu nsem to amanfo so no na ekwa akoye se awrade asem ya bam de oka kire etitiri ya o man ni mu ne esikafo ne lawyers and judges ene edifo akohwifo ne asofo akohwifo ni bi no entina na we de ya asem emu do enu ntina ye tin nsem so ye ayo ne nsem yi we ntina ya ye busa nyame se de wo kan si ye musa enti ye busa de ye fair enough ye fair enough okay enti wo se ye bisa ne ye be fa kwa be oh me de mi nyamo ma ne ba ko ana mi enu bia o te ha se meti wo beti mi ba me nya ba ko aka na mo ma mi nsu obia nsu bia obia ida pure water na se bibia pa to ati ase enu ye di be ye bisa no me de Bible be gina ho na ye de nsuo ni nsuo gina ho ye ntia me de nsuo ni busa ni se obi hwemi ana adwumba ni kesene onkonkon na mu nsuo su edi dwuma bibiri okay na asem no ayi uja e de maye ye nkwa so han enti se gina na asem so de a then obebua ne nsem hu bi e de amaye okay nka Ezekiel 14 verse 1 ekwa oso kobo so moko busa de a omua obi but oba na difo nchen dia obebua en ensem ni nyina ho bi ntina meka na ma kire quotation Ezekiel chapter 14 verse 1 kopem ending also bibi obekwa abusumfie akwa busa mi awrade mase e wa abusumfie no metwa na se one na sefo nyina agu na obi biara obeba ma difo nchen dia me na ma difo no so bebua one ne nsem ho bi ana wati ase anti ejina ntenten so dia mumma me nsu anase oba ba ko nka ho na yenyina mu ne yenya busa ntenten so na afi ye hu ba bia ade ne poma sibire esi on na mo watiefo ne wo mo hwe no madwum nyi o clear na asam ni ndam pefi patwa wati ase emetie anti na say ye baba ye hu ewo echo na ansa na kwa prophet Silas we de bremu kakra ma me sa ye ebisa we echi na ko ba ne se empenifo ena edi atra die ne betimi de aba omanyimu se nkofo be koso enya gidie ewo ye empenifo na ye bambofo emu ana mame meda wase na ebisa no pastor Bernard wakasa ye
ebisa ndi ehun pa e wo si ebisa na ebusa na one ejina mpanyimfo no so omonya careful ebusa so na ejina oba no so a oba no nya very careful because ebisa wo si ebusa na ejina oba no so wa meka no kura situation na problem bi e de be bra wo no very dangerous na ebusa so na ejina mpanyimfo no so a maame Ghana ha police ni bia no be ka asama and say panyi bia no be ka asama ya be dia what I say ana oba me police for no data me bo police for na ba so ne say police ni ntimi detect ma oba ni hunu say ade na oba ni kan ya wrong what I say oba ni kan okre so so onyem police for so hwehwem police for pe kidnappers ni robbers a chi omo and then your friend say papa dan pare matesi yaso akọ ofen so akọcheche sakawa for pon o chi omu say o how much more say akrofo and robbers kidnappers and on timi nchi omu oba ni very careful ebusa nde wo say na ebusa na nipo wa hwe no so next time bi no ko bibi mo ko twa ntro bi a wo hu kwa be fa so be de obetwa ne ntro yo yeah try na ison de say omo baba try akra na mesa about so ebusa nde say ye ebusa no esi aso facts wo ho ye wo facts aye doctor for so hwehwemu do ma ya wo manya ma me ntwa no metra pastor Bernard ebusa no me ntwa so o ma Ghana ho no kure ni kuro yimu the reason why make me ntwa no wo do wi abeto aso enti na me be so of oka me hu wa ha no obi so wo na wa ya enti fact so doctor so ni we so ya na yete no kwasem then me ba na ye mimi nyankopon no frame alpha and o twatro o so twatro o se enankasa so for ankasa issue different so for bia so no ba musika say oba no nyima mpa no kra de ne sa to no ye fu so abo enu ti ye busa na be ye hu ba bia no kure ni fi but un se de menuane kan obi ani megu ase but what you say un se mu program we TV station for bebre na afa de fa koye program de to mu TV so e mo man ni nyina hu me de ye busa dia I don't shake in it because Alpha was proven himself diligent was proving himself in all angles or ye no kure nyankopon ade no eye B mu akere tie enti dia wo gina mu ntenti anase dia wo nwa ka adwamu a wonim se ban den na bu abo enti dua na ye bo ye ni nyina ye bo dua sunsun ye di asem se ye ti wedi what you say we to aka mama teda ye wo sunsun court wo ye wo sunsun prison okay what you say ye do too much forever and ever je se nyame abam akwakoyi we frefie ase ho enti no wo ba be twa so in the public ni wa bodua ta akiri ni ye wo se bia ofie nkonya bi eden ofie nkonya de ani ho nya de nchen Alpha obo wiase ne na sefu ne ho nya de nchen de obo nipa na obo mu asase mu nyoma nyina ne ho nya de nchen no ejo no so ntwa etro de a okan ye mfre ne kopem da obeba de a den na asam ye na ti na megina na asam so ama ye busa ne se owura eje ye no kre ye nyankopon nyina ye nyankopon Nazareth ni ba Yesu Kristo David ba eye no kre na no ko ebe hwe na ya ye enu no ewo behind the scenes na ye akasa ye ntem ye behu se no kenya no ko because because obi asem obi hu ko ka dua dia bo na mko bo hu say ye busade ehu asikira because ye nti enimanka enso na ka akiri wa yeso ye be ye ni ahwehwem ni abo ye so be ko ekoto je ni ma bompa e busa na se asa oba ne den crampo a oba yi se anu akopie mu police for so suspect it edam me ya kwan bia so se wo abonte ma be kasa oba no this police for na o se ko mo ba ni ko kire ba bi kidnap ye de ne ko ye wati me free ba bi kidnap na ba fie abaka se yi ni nyinsa no ba bi yi nyinsa no so ko kire midwife kuro so midwife ko na so ko kire hospital kura do ko ye no so ko kire efie kura ye ji wa wo mu si akwan ko hospital kura if you cry to a wo see at your table so ye do abama so ye do empatadize so ko kire se me patro ha na di me ana e nya ko duro so ye so ko du ana e u kire sa ha na ya ji what mu what I say u ko de be di 30 hu sa ampa police so omo woni em omo di 30 assassin hu sa ampa obi be da ya ji na wo ha ya ye ntwehwemu hu sa ampa ya ji onye fu prekope me ka se makowo ya yi me mame oba no nya very careful Onye very careful. Tell the Pastor Bernard they can ebisa no ye be ye ebisa na me hu se ampa
oba na kan kure o kan kwa na so kan tro oh Ashafo so e interested on person mu ebisa na say na yakase e going backstage no o mu person mu e wa say oh ya na emu ada hope fi but me de me nyankopon no me tensem bi a o ka na yentimi voice out enema out oh eye ni nguase ebe ye nguase wo oh ya big ni nguase oba ne side na wona wa frem o show nti no de obeka bia na ye di so ye bi so oba ne de ana ye busa district commander ana se honorable no patrol as a police commander no okuta asem nim any honorable no de ne nsem aba se ye bu ye paya bible ni bitie na what you say me wo frem ba bia meba bible ni nyina bible no so what you say me ye di for bible ye ye busa enti ye musai what you say oba no so wo betimi after the show betimi afre ye busa urade o se sei e de sa mu be hunu se ye no kora nti no mo ankasa munye bibi wo mo amufi na mo hunu se nyame ohu ade nyina na oman ni mu ne adwunu emu nton o se na me tibi de nema se police ya ye gu nyama bi poapoa manfo bi so a enye no kora wow ye de ade so bi tutu amanfo bi so ama omum konua mu nyina ye du ye ti ye ho anye ba twa ti ase e na no ye agusa we ampai epai odi fo ne nkofo frɛ me e na nsem bebre na me se me the bible enti bunya biye ma kyeda mo o nten so abusa rade a ompene on fiu onti ade boye fo mpai bo the conditions scra as yeah na the conditions so won tin enko ya betima maybe say anu a betima ma odabi Eradi makra because o ntema papa no oh and ye di ugina ho e di abusa rade but what you say onam nipa so e no de ye na ade nyina what you say odu a kasa mete ye no meka onti ase but e ye humu nsem e di say ye humu nsem e be reveal aba fisika ni e be hu nyo me wu nyina nti ye busa nyame bibi and what you say okay e kwan na tene anasa atia bo na obi adwuma ne pepepe erade e kwan ne tene anasa atia kwan no ayo na ebusefo esi a obi yampa obi yam ko fa yam se won se ye busape ayam baka oh yeah ayam shabe asaba pastor Bernard can very dangerous na ade no wo no mama na yesa because ebe da bontin so obi ate won se ya kidnapping no say dero akọ akira obi a na open for Europe open for and then so na ya so nwe de da no open for sabe ira sabe Ghana ha ye betima film story bebre so obi ayira okay say me producers for my crowd say me boy na ebisa na ye nti e betima koso na ba ebisa na be and ebusa is on ye ebusa nya me say and kwasem wan e no work no kra wan to na e di atro ba open for wonyem wonu no se wonyem 9 months na wode ne antenatal card nechi eco health work and we ntimi ansa nechi amma ya che ne to for 5 days and I say minister regional minister worker say obey ya testing wonyem ya sa wan omumienu no wan na e ka no kra wan so e dey dia to na say ebusa no abaso ohema gina menche ho why radio enye fake o there be a live program a live program but what you say me pacho me about ye busa one first ye busa oba pem for ne de no first so onu na ne de ne bank ne on ye tin nsem so wayera okay nazireti ni ba eye onko anu mfuna o man ga na nyina sum ayo mo kese ne said ye be ya ebe hu se wadifo peja koso mame said ye be ya obe hu se wadifo akronkron o man mu nti Mira Yesu Kristo yegina Ezekiel chapter 14 verse number 1 to 11. Wasam say abosonsumfo buso nyankopon asekwa. Papa Nazareth ni ba me ye wakoa. Enanu yebusa wobua ye ne ye hu nsem hu bi. Wonso bibia no bekọ bosoma no honi nkyai akwakọ busa wawurade wasem wo bosom nkyai no wobegu nanimu ase. Ye busa wo abayo yi a eye osi asrafo ache no na wanyi nsai na ya san so atwe ne ba afri na ya ase odi aman Ghana ye adwini mu nya kesene enanu nam emos so kasa onam aba wa hega so kasa onam wakoa uboni Hezekiah and Isaiah and odifo Elijah and Hezekiah eso kasa Elisha so ya hodwiri de enti papa ye gina nsuo yi so eye obai eye no kre se na onyi nsai
na ɛyɛ no korɛ ɛnso sɛ yɛyi ɛba firi na yɛase anaasɛ ɛnyɛ no korɛ bua yɛ ne yɛhu nsɛ bi ntɛntɛntɛntɛm patro bi nsuo no so ma me bi nsuo ma me na ɔman no nyinaa adwene mu ɛnte wɔ mo sɛ mopɛ sɛ mohu ahodwirideɛ na yɛde afa science ne yɛhu so a ɛne yɛde bɛfa honhom ne yɛhwɛ sɛ meme deɛ honhom investigation me patro yɛ nsa hye ma me ma nsuo de nyina wo nsa yɛm ɛma me patro hema nso yɛ saa ma me cameraman patro bi nsuo ma me fato yɛ soae ma nsuo de nyina wo nsa yɛm ɛmfa ma me yɛyɛ abusa patro bi nsuo ma me yɛwie a yɛbɛnom nsuo no wahu sɛ ɛnyɛ bibiaa nyɛ nsuo honhom biara ɛna no yɛbusa a odiifoɔ bi ase saa odiifoɔ mompagya nkɔ soro patro fa camera no to so ma me Nazaret ni ba yɛyɛ abusa ɛyɛ nokorɛ sɛ ɔba apemfoɔ no ɔnyem anaasɛ ɔnyem bua yɛ ne yɛhu nsɛm mu bi ɛntɛntɛntɛntɛm ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ ɛntɛntɛntɛntɛntɛntɛntɛntɛm wo nsa no deɛ ɛbɛsɛ no apagya akɔ soro ntɛm ama me wae deɛ ɛbɛlɛtofa no apagya akɔ soro ntɛm ama me ɛntɛm so wako a ɛntɛm so ɛntɛm so ɛntɛm so ɛntɛm so nyame nkonkron ɛntɛm so sɛdeɛ naano woyɛɛyɛ no ubua yɛ ne yɛ nsɛm mu bi no anɔpa yi nso bua yɛ ne yɛ nsɛm mu bi ɛntɛntɛntɛntɛntɛntɛntɛntɛm Nazaret ni ba deɛ ɛbɛso no apagya so akɔ soro ntɛm so ama me sikɔftaa wɔsɛ wo nsɛm hyehye wa na ɔma so deɛ wo nsa na ɛhye wo no ɛlɛtofa nso ano apagya akɔ soro a electricity so na fa mu a na afa de akɔ soro ɛntɛm so ɛntɛm so ɛnka wo ɛntɛm so osu nka wo then to just say oba no nyamampa yɛbɛsa akɔ bio gyina hɔ Nazaret ni ba yɛbusa wo nsɛm bi fa to so cameraman ɛyɛ nokorɛ sɛ wabaawa no ɛyɛ nokorɛ sɛ na ɔnyem anaasɛ na ɔnyem ɛntɛntɛntɛm deɛ sɛ wopagya nsɛ kɔ so ntɛm wate ɛntɛntɛntɛntɛm odi ko mbisa so onyima na bɛhye wo mu ana onyima ɛna bɛhye wo mu onyim pɛ ɛbɛ reflect sisi a okay Nazaret ni ba ɛyɛ nokorɛ sɛ onyim anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ patro Nazaret ba bua yɛ mu nsɛm mu bi ɛyɛ wo nkronkron dɛfo ɛntɛm so afei sima baako mienu miɛnsa ɛnan enum afei deɛ ɛbɛso no apagya akɔ soro ntɛm so deɛ ɛbɛso no apagya akɔ soro ntɛm so deɛ ɛbɛ electrify wo sɛ bɛkeka wo no apagya ntɛm so na ɔman no nyinaa hu nokorɛ bi a ɛwɔ saa nsɛm mu yi patro pansu no ho nsama me na say meba aka second one all right say we for say no your first attempt your second attempt so you see you say anokwasem say Josephine Penny Mensah no onyem ana say atoro bi wa ga drink bi na wo ye ediabu Ghana for na aha ene ebehu we ye hunhum mu ebisa investigative journalist me oti ha say bi national investigative software D4 ewa abia ono de ewra eye hunhum investigation no emu patro tere nsama me tere na ko man mansu ni nyina nsa papa ye san busa bi o ampa sa abawa no onyem mina munsuo iso anase abawa no na onyem waba be kan nsam bebere edi gu oman ni hufi waba be kan nsam bebere se eye nokore se enye nokore se wabawa no na onyem anase onyem Nazaret ni ba bua yɛ ne yɛ hu nsɛm mu bia na munsuo so edi busa nsɛm bebere afi pija kɔ so ma yɛ bɛso no ama so ama ntɛm so ai okay sima ba ko pɛ ntɛm so deɛ bɛso no apagya ne ntɛm wama me san wa deɛ bɛso no apagya ne ntɛm deɛ bɛso no apagya ne ntɛm wo de no mu show kakra wo de no mu show wama me san
Wama me sign. Wama me sign. The best one what be down so. I didn't show but I say ice block I be at home so Me pa so the year on be down san why. You be say rade nsem. Eya ode. Oh, chiremu ni ente, o say ice block. Nti ama onse mo nyunyu. send the only ice stone somewhere shock you. So can electricity or can say electrify also aka ana wante. Pe down san ma me the be shock you no say the. Shock you no ape. Wa pe down san. Unsa be be shock ma me. Like ice. Pe down san ma me. Ye o san pe down ma me. Wait. Hey, ebusuafo. Me pa to show ma me. Too much and obe hu nyama bi say e wa ye. So investigation. Ye tie nsem. We bua fa de no to. We bua yen. Na se da chide ba. We na to so mi nu. Se de be ya be hu se wo ka no kore wo man mu nti. Papa ten. Aya no kore. Ana se nje no kore. Entam so mi wura. Entam so na mo nkonkoro entam so. Ye be la trufa na be so no apija ne ntamu. O ma me sign de da. Ye be la trufa na be so no. Na apija ne ntam e di amaye. Na owura wo de wo twatro enu nche na mani ku ho. Na mani ji ho bebiri. Wa asam ye no kore na wa asam ye ni ane amen. De so ni peja nsa. Ye ne ntam. Wa ma me sign de da. Ye ne ntam. Wo de jonsa free me nsayam. Jonsa ye be shock e be so na wa you say free me nsayam ntam so. Wa asam ye no kura mpa mi wura. Wasam aya no kore ampa entam so nkonkron entam so miura yes on you sama me ye electrify you sama me sima ba ko pe miura wabua yen ye dikan Papa bua ye tosu mienu enten no krese wa ba wa no nyem ana se enye nyinsei entem so na azra chidi ba entem so miura entem so wa ye no kwafo nyankopon papa bua ye ne ehun sem bi entem so Na odi for ba ko na enough wo ana enye enough o kasa mienu okay ase de correct oh okay be no dance ye no correct be no dance ye no correct fufu nshuru mame e wo si egusa fufu be pa nshuru afei we na na ansem pacho sumaye somu mame koramu de katewe ni mame pacho bunsa pacho su na zira chiriba eya takura di kesi abawane di abasa wonyem eya mpa anase enya mpa papa bua ye ni ehun semu bi eya no kore sa wonyem anase enya no kore enten onsale de be so no ye free bible no why ye be let to found so no ye free bible ni ehun no kore bia ebom na omani nyina adwemu atewom na omahunu nyame asem se de na asem eye no kore na asem ye ane amen papa ntam watiefu otie no ahwefo nso ehwe ntam so papa ntam so ye bele to fa no yin santem onye sa be kamu ye be so ntem no yin sa nye sa be kam pa mo bi aba oh the spirit of God 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 the spirit of God. Said ye be your money in a be whom send your maybe a woman. Said ye be your money in a be whom
sɛ nyame bi ɛwɔ ɔman nim ɛntɛm so ako a ɛntɛm so wura ɛntɛm so deɛ ɛsɛ no yi nsa ntɛm ayɛ deɛ bɛlɛ to fa no yi nsa ntɛm patro deɛ shock wo no de yi nsa ama me information me say what think I say because okay deɛ bɛte ko no do yi nsa ntɛm ayɛ na uni wo don't it ama me information Erade me da wase papa me da wase papa me da wase papa me da wase owura me da wase wɔn nkonkora wɔyɛ ɔdɛɛfoɔ na wɔyɛ ɔtɛntɛnɛ ni na wɔde ogu atɛntɛnɛ ni adeɛ a akyia no ɔmpɛ sɛ ogu nsa ne deɛ ɛbɛhyɛ mu apagya wa ɔyi sɛ firi bible no me wura ɛdɔm na atie ɛdɔm ɛna ɛhwɛ yɛyɛ abusa wɔbua yɛn baako papa yɛnyina baako nso nka asɛm ɛna no kaa w'asɛm sɛ adansefoɔ baanu asɛm ɛyɛ nokorɛ ɛno nti no bua yɛn yɛne yɛnsi mu bi anɔpa yi ntɛm so ntɛm so ntɛm so me wura ntɛm so nsa deɛ ɛbɛhyɛ mu yi nsa firi mu yɛbɛhyɛ wo ne yi nsa wo ne nsa wobɛka mu ne ho ayɛ hye paa deɛ ɛbɛhyɛ wo ne yi nsa ntɛm ayɛ deɛ twe nsa firi bible no twe nsa firi bible no ɛnyɛ nokorɛ nyɛ nokorɛ sɛ wɔnyem ɛnyɛ nokorɛ sɛ maame ne nyɛ wanyem da ɔnyem hey wadada the whole Ghana ɛnyɛ nokorɛ na shock yɛ the same thing akɔ o de mu mpagya mo nsa no wo nsa na ɛyɛ sa no pagya nsa na ɛshock yɛ no de pagya wo nsa bi de shock yɛ pagya na we ka de sɛ hu nya sɛ bɛsa kɔ bisa sɛ minister do twa atra na yɛ nokorɛ o de me pɛ sɛ atiefoɔ no hwɛ nsa no a Awurade kɔmfɛ o mpagya ne hwɛ ɛnyɛ nokorɛ sɛ ɔbaa ne nyɛ ɛnyɛ nokorɛ ɛnyɛ nokorɛ ɛnyɛ nokorɛ ɛna sɛ we de obi ani atro yɛ o sɛ o mu bɛtumi akɔtena sɛ ma sɛ mo ba mbɛ demonstrate na wo de no sɛ na shop mu wi anu akyerɛ mu akyerɛ mu ai na ebusuafo ɛnyɛ nokorɛ mo investigative host baako me investigative spiritual prophet ya ye adwuma ama te sɛ sesi anu according to nhum wi asesu no ba no record bi enu wo sɛ wo fa yefu ayɛ sɛ wa wo ba no ntino ya kidnapping no a te sɛ no ho no kra no ko wo ba no ntino sɛ ya trodo ɛna o madi atra mansania na yesu ade atum na ya ko ade ama nto eduabɔfo ɛyɛ kapa ɛna besie mu kɔ akɔdane ɛyɛ eduabɔ na mo yɛ ntem afa ko ba beti a mejizi na nimniye mu no yɛde nkɔmɔ ne AC no journalist bi de sembi babonten o say o mu hwehwɛ mu kakra o maye no mo defense mu bisa hu se akolakora na o so ni kunu ni first born kra na nye papa na eba enti se DNA test be mu ara na oba no ne nebusafo nya na so ba eno an dey twa to ne ya so de na odifo ka no meme de oba be kan nsem na se ensem no eya bebre fi nse nyame ye jimifo bebre fi nse oba ade no onim nyansa Awurade nim nia oye okay enti entro kakra kai
it's not fair enough. It's not fair. As I'm ready catch me and one confirm is here. And you're correct. Yeah, correct. Officers, final words for today, and the edge yet. Mama, we are starting as a more than a year. Monsieur Oban, on you very careful. And if you ever pressure, a free abusion for no more ban. A bit more banner ya debia at the end of the day, and for Bibi Papa and the Emblem. Some now can journalists for say, Omukuma first born great in the Sebeni Ban. You beat me quite adopt a collect free children's home at the best. At the best, so wow. Mamma, some percent to me tears my one last and pianos and meeting what? Oh, let's mamma me back off furniture. Uncle Jack, I met like a meeting moment to money calling manual. Yeah. And I'm not going to bush and go. No, mamma, I acquire back who send me Obano to be into my quad Jack, I am a quad dot Jack, I had it. Into my catcher or Busha for this or one chain. Yeah. To Busha for the flower. Catch Busha for the cell. Me banny then, I will maintain, send a bit of Busha for the asset to South Lanier then. What I say? It's your level was about a better day canon. Mammy, a man you would do. A man is smart, a mass higher, a crown for your criminal. Me will have you. Mammy, me your baby are. Oh, my means in change. And I'm about chrono peg. No, and a chrono so we are Missika. What for my dear, and a chrono. Mam, which way? Which way? Me nimo, won't name me. So I will sound way, me nim. So waba uniba nipo no nyinse no pe na beti meditase se me ne bra kwadwo me ne bra kwasi na nyinse se bra kwasi dia unim se bra kwadwo dia unim what I say injenes wo wi obi ade nkwa na ye kromfo mami ase wa ye kan oba no nya very careful no mo bo bia no o mo nya very careful no mo kope ekrom wo bebe mo bo bia no o mo kope empenfo mo no mo nani bia ne de empo mo na nya sa problem na situation di kron man be pan na se kron won mami ni we for fum awurade ni we o mo fum awurade oni papa ko pe fum awurade nyankopɔ ka tell say e ma fufu hye ba ni we for so osuma ni di for ama kron no mo nyina obi asentuntum including emwa mami wo abo wa se tuntum da o mo for so che ama mo asentuntum o mo ko todwa ni bompa yanse na awurade nyankopɔ twadi ampo eti o mu sufre emo situation ma o man so wi ansa na o man ahunu se ye mo situation abayo so o mo ko awurade anim ko pa awurade achew o mo ko mpanfo ni ko pa mpanfo achew o mo ko police fo no ko pa police fo no to so me pa so me sew na menyem ana me dia se kidnappers na da situation bi abusia fo ni me fo mu ti na me create sa na at the end of the day trading aponyankopon basa yi ado no odo ba ne fo so be den e be chen no so hu o man ne mobo no the problem o man ne o ha bi ana sasa bi e da o man so no yankopon yi from man so me da wase o da wase fa o number to jana obi hia wa otimi afo me number de babo ofia simple number e 0355 5 ne emiensa okay 666 ne mienu 3752 0355 66 3752 yeah that's it. Prophet Bernard where there for no this time chat to Jana for number ka ona edwede ne fam bi ye me catch the man say odofo o man ye wadifu mu ye wo apostles mu ye wo asofo mu ye papa ye wo evangelists mu ye papa hwe say ye abusa erade si asemi enim enye no kre mama beni den mesra ye wo sum ene wo han intwa to so yawo odi ba begeni den se dia na ye kasa me kan odi ba begeni for day popularity odi be peska ana odi ba be pe ahonya bi eduaba obo ye ebe kwa akosi den ye opa ye chiri kwa betima frame e wo number we so 0249631876 0249631876 and answer 020385163 020385163 idi am just Prophet Bernard Esiam peace shalom bye bye so that's say mobile best boy dwede man here kama sa so na bride dwede 8 na chefo so ye dem asesem so mo ne awo dwede mu fiti ase ebi time pepe so we na mu bi so de adwenkyere ne nsem bi sa be bata ho ma tese komo no ekoyie ebi sa mu nia na ese
na mo kan ho bia mo hwe na mudi moni edi echenti na se abo pa ama dwede aye kama medam ase na mensa akai eye me editors ene me producer me director anye biemu nso no engineer wote efidie chi bua ma eye tena uhu ewo eye wo video nso uhu nisa no mo anu mapa ma dwede aye kama se emeyo mba enia hu se eye producer mo adwuma ene ta ma na kodu se timi do ni ase cameraman Dimreku nyame enhira no so no so edina fidie ne chinchim ni ma bibia eye kama media si no ebusuafo too much GH when papa pray at the mama de ada e deliver say de ano eken enti pomodi an subscribe to your channel yi na biem so no near notification bell so na bibia e update your videos what wait me nya e notification na what me follow e update ahodo aye de eso mo e wo video eso maka ne say you know bet me asako social media platforms Instagram, Twitter so at @TumaGH_ no follow you Facebook TumaGH on so bet me follow you na me din edina na ama ubuso na me hwa mu nya abiem makramu bye. Much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and Too Much Multimedia College. If we say a band equipment apapa, a church for a quadruple award system, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there, and then a location or a coffee pipe junction. For number name was you, no one can afraid. No, beyond that one, I'm Kasa me frama, one kasa friend, abati